Ngenza ukuthi-ke nginibikele namukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Wathi. Noma uqala ungena kule channel abanzulwane sikacindezele usubscribe uthola zonke izinto engiyiphosta kuyo kule channel to ehamba phambili ezingena manje zithi-ke u-Advocate Malesela Tefo usekhishwe ohlwini lwabameli noma ke ohlwini lwabameli wabe-ke esayele ukuthi-ke akabuyise-ke isitifiketi elwa-ke yinkantolo wey'ngane zakwethu. Kanti-ke abantu-ke abayinganxanye-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukhanyisile-ke ximba uthi-ke ezibuhlungu-ke lezi sizodlani-ke izingane zakhe. Kanti-ke ukhethiwe usisiwe uthi-ke akahambe ekhaya sikhathele-ke abameli abanamanga wey'ngane zakwethu. Kanti-ke uNonsindiso Mjoweni uthi-ke for the why wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngiyafisa ukuthi ngizombona wakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngaludaba noma-ke ngalokhu-ke okwenzeka-ke laphana-ke kuTefo wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayaphawula-ke wey'ngane zakwethu ngezinto noma-ke ngokuhlukahlukana-ke kwabo. Ngizobheka nje lapha amanye-ke amakhomenti ambalwa wey'ngane zakwethu. Noma-ke umuzi amajobe sithole uthi-ke eshi-ke uyakhala-ke uvuyo-ke nomna kanomna somthi uthi eshem uyenzeni na wey'ngane zakwethu. Omunye-ke uthi-ke akayoba-ke ama-security naye. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizombona lapha emakhaya ukuthi wena cabangani ngaludaba. Mina-ke sengiphela kanje.